azaza atanga ubuzima ku batabufite. He will be giving life to the lifeless. Azaza atanga ijambo ku batarigira. He will be giving a word to the wordless. Azakora ubuvugizi ku bantu bose bakandana. He will speak for the oppressed ones. Aravuga ngo ndamureba. Then he said, I'm seeing him. Ndamubona ariko ntandi bugufi. I'm seeing him, but he's not near. Ndagira ngo nkubwire ko hari impamvu yatumye uvuka. I want to tell you there is a reason you were born. Ndagira ngo nkubwire ko hari impamvu yatumye ubaho. There is a reason you live. Hallelujah. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. I want to prophesy over your Ndagira ngo life. mpanurire ubuzima. You are going to enter into your second chance. Nakomeza kugira ishurirwa rikomeye. I continue to have a great revelation by'abantu batangiye aya masengesho kugeza soje. of people who started this service until they ended. Hari ibintu bigera kuri birindwi Imana igiye kuzakora. There are 7 things the Lord is going to do. God created the testimony and victory. Hari igitego Imana igiye kuguha gutsinda. There is a goal the Lord is giving you the opportunity to score. Miye yawe ikamenya ko ari wowe ugitsinda. And your family will know it is you that has scored it. Hari igitego ugiye gutsinda. There is a score you're going to score. Nabo musengana bakamenya ko ari wowe ugitsinda. And those you go to the same church, they would know it is Hari you. igitego ugiye gutsinda. Oh, there is a goal that you're gonna score. N'abadayimoni bakemera yuko ari wowe utsinda. And even the demons will know that it is you who scored it. Tangariza umutima wawe ngo bigiye gushoboka. Announce your heart that is going to be possible. Kugira ngo ntange itangazo ko atari ko bizaba. People were ready to see your things collapsing, but it won't be like that. Abantu dore bari biteguye kuguseka ariko ntabwo ariko bizaba. People were ready to laugh at you, but it won't be like that. Abantu bari biteguye kugiye kumwara ariko ndagira ngo ntangaze ko atari ko bizaba. People were ready to see how shameful you will be, but it won't be like that. Ntabwo ariko bizaba kuba mutegereza. It won't be like that to those who wait upon him. Ndagira ngo nurire ubuzima bwawe ngubwire ngo ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana. I want to prophesy upon your life. It won't be like that to those who wait upon the Lord. Ugiye kwakira amahirwe akomeye. You are going to receive a great opportunity. Ugiye kwakira amahirwe arenze ayo wibwiraga. Imana ishaka. He could see a heart that praises him completely. Reka nongere ngasubiremo abanyantege nke ba none nibo banyembaraga bejo. Let me repeat it, the weak of today are the powerful of tomorrow. Abo ubona ko batabishoboye niba Imana igiye kubishoboza. Those that you see that are not worthy, they are the worthy people before the Lord. Wowe ubona yuko bikunaniye niho ugiye kubishoborera aho ngaho nyine byasaga nibirangiye. That person you see that is failing is the one that is going to overcome. Nkuzaniye ubuhanuzi muri uyu mugoroba. I came with a prophet this evening. Nubwo urugo rwawe ruri muri circumstance rurimo runyeganyega harimo umuyaga mwinshi. Even so your marriage is shaking. Keshi ugendana ukakambariraho neza. That is like going with a lot of sorrow and you put on in a good way. Mbibutse ko nta gahinda k'aka VIP kabaho. Let me remind you, there is no VIP solo that will exist. Agahinda kose karangana. Every solo is the same. Kaba ko mu cyaro kaba ko mu mujyi. So in the village or even in the urban, kose karyana kimwe. it pains the same. Kandi nubwo wakarenzaho ikote, Even so you put on a good coat, ntibikubuza kuba ugafite. it doesn't take it away. Nubwo wagenda mu ivatiri nziza cyangwa imodoka nziza ihenze, Even so you drive a very good car, n'agahinda kicara kuri vola mukajyana. that solo comes on the steering and you go together. Kagenda kaguherekeje aho uri hose. It escorts you wherever you go. Ndagira ngo uyu mugoroba Imana ikwambura uyo migozi iguhindura umuntu mushya kandi udasanzwe. So I want this evening for the Lord to remove every chain that is entangling on you and make you a new person. Kuki ukomeza kubabarira ahantu twebwe dushaka? Why do you continue to have the pain? Kuki agahinda kagukurikiranye? Why did the sorrow follow you? Kuki wagize ikintu bita kwiheba, ugira kwiheba kwiganyira ukumva ugize ubwoba bwinshi? Why do you have lamentations and you lost hope and you're hopeless? Izo ni imbaraga zigukurikiye. That is the power that is following you. Ni imbaraga zihiga ubuzima. That is the IREMBO RYERA TV. IREMBO RYERA TV. But we are thanking you for continuing to show us that you are our friends. Reka bifurize umugisha w'Imana aho muri ari abari hano ndetse
yabivuze nitwa Spiria Hakizimana. As he said, I'm called Spiria Hakizimana. Nkorera umurimo w'Imana nyine mu itorero rya ADEPR. I do the work of God in the church of ADEPR. Nejejwe rero no kubana namwe kuri uyu mugoroba. I'm so pleased to be with you this evening. Kugira ngo dusangire ibyiza Imana yaduteguriye twese. So that we can share the good things the Lord has prepared for us. Duhawe umugisha ukomeye cyane. We are so blessed indeed. Kandi mbashimire cyane ko muri kumwe n'umuhanuzi. And I thank you all for being with the prophet. Umushumba Claude ni umushumba ufite amavuta y'Imana cyane, akaba na profete. Pastor Claude has a great anointing of God and then becomes a prophet. Kandi cyiza kuruta ibindi nuko ari mu mwuka w'Imana. And what is good more than everything else, he has the Spirit of God. Tumaranye imyaka myinshi cyane turi inshuti, kandi nagerageje kumugenzura cyane mubona mu mwuka w'Imana. We've been together for long and I continued to search through him and I saw the Spirit of God upon him. Niyo mpamvu akeshi na keshi nkunda kuba negereye cyangwa se nkunda kwiyasosiya nawe cyane kubera umwuka w'Imana umuriho. That is why in many times I used to associate with him. Kuva tukiri batoya, Since when we were young, ndetse n'abaturutaga bagendaga bavuga ati uyu muntu azavamo umuntu ukomeye ari mu mwuka w'Imana ku rwego ruri hejuru. and even those who were older than us, they would say he is a man of God and the Spirit of God will be upon him. Ndibuka hari igihe yigeze azenguruka umujyi wa Huye kuba hazi, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, cyakoze abadukurikiye harimo abagiye kera, ubwo ni icyahoze ari perefegitura ya Butare. I remember there is when he was going through the city of Huye, where it is now. Agenda hanurira imihanda y'ibitaka ayibwira ngo mwese muzahinduka kaburimbo hadasigaye n'umwe. He was prophesying to the tarmac lords, saying, you lords that are so stone and still has dust, you'll be tarmac from Agenda now. arema ibintu bikomeye ku buryo abantu benshi babonaga ari nk'urwenya cyangwa se bavuga ati ibyo ari byo byose banza ari umwana mu mwuka. Abantu hari ukuntu babifataga. There is a way they could hold it or maybe understand it. They thought maybe it is a joke. Iyo munsi ibyo yavuze byose byarasohoye. But today, whatever he's prophesied upon those lords, now those lords are good. Si ibyo gusa kandi ni umuhanuzi Imana yagiye ikoresha imirimo ikomeye cyane. Twagiye tubana mu biterane byinshi, Imana ikamukoresha, abarwayi bagakira, impumyi zigahumuka. Ni umuntu urimo umwuka w'Imana, niyo mpamvu mukunda. It is not only that I love him, but I love him because the Lord has used him to do mighty things. Those who were mute could speak, the deaf could hear, Iyo and the ndi blind aho could ari see. mba mpawe umugisha. When he gives me the opportunity, I'm blessed. Iyo ndi aho ari mba mpawe umugisha. When I'm where he is, then I'm blessed. Munyemerere mwe mudukurikiye dusome ijambo ry'Imana. Those following us online, you allow me, we read the word of God, and those who are here, Ndashaka kuvuga amahirwe ya kabiri twahawe na Yesu. I'm going to speak about the second chance given by the Lord Jesus Christ. Ibindi twari twahushije, Other things were not in right position. ibindi byari byanze, Others were so bad for us. ariko Yesu aduha amahirwe akurikiye ku yandi twari tubuze. But Jesus gave us the second chance for those that we had lost. Ndagira ngo dusome ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. I want us to read the prophets from the book of Isaiah chapter 9 verse 5. Hanyuma tuganire ku mpamvu itumye uriho. Then we discuss about the reason why you live. Haranditse hati nuko umwana yatuvukiye, kandi duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bikomeze bibushyigikize ubucamanza butabera, gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen.
ijambo tugiye kuganira riravuga ngo icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse. The word that we are going to share, the reason you were born is more important than how you were born. Icyo wavukiye kirasumba uko ubayeho. The reason why you were born is more important than how you live. Icyo wavukiye kirasumba icyo uri cyo. The reason you were born is more important than who you are today. Icyo wavukiye ni kinini cyane kurenza icyo urimo ukora uyu munsi. The reason you were born is more big than what you do today. Reka mvugane n'abari hano, mvugane n'abari kure. Let me speak to those who are here in the service and those outside or online. Impamvu y'ikintu iruta ikintu ubwacyo. The reason of something is more big than the thing itself. Impamvu y'ikintu iruta ikintu ubwacyo. The reason of something is more important than the thing itself. Uriwe Who you are. icyo ugomba kuba cyo kirasumba uri uyu munsi. Who you are and what you want to become. What you want to become is more important than who you are today. Amaso y'abantu akunda kwerekana ibintu bitwicariye. The eyes of people shows us what is sitting on us. Abantu bakunda kubona ibintu bidutsikamiye bitubyiga ariko ntibazi biturimo bitubyiga ngo bisohoke. People see what is in us, what is sitting on us, that is fighting us, but they don't know what is fighting inside us to get out. Nukuvuga nubwo hari bitwicayeho. In other words, if there is something that is sitting on us, ariko umugambi w'Imana udusimbutsa cyane ibintu bitwicariye. but the plan of the Lord makes us overcome whatever that is sitting on us. Amen. Muririmbyi yararirimbye ngo A singer sang, naremwe mfite impamvu wimbaza icyo ndicyo. I was created with a reason, so think about who I am. Nababwiye ngo impamvu iruta ikintu. I told you the reason is more than that thing. Byanza bikunze impamvu uriho irasumba cyane uko ubayeho. Even though you want it or not, the reason you lived is more important than how you live today. Impamvu uriho irasumba cyane uko ubayeho. The reason you live is more important than how you live today. Reka mvuge ku mpamvu imwe. Let me speak of one reason. Sinzi niba muri kwibuka uwo bita Mose. I don't know if you remember someone called Moses. Mose yakuriye muri politike mbe yo kwa Farao. He grew up in the politics of Pharaoh, which was bad. Imana imurindira muri ayo mateka. And God protected him in that history. Ayo mateka ni Imana yagiye imurindiramo. That is the place where he was protected from. Yasanze hariho uburyo cyangwa se genocide yo kwica abana b'abahungu. So he found there was a genocide of killing the male child. Iyo yari politike ya Farao. That was the politics of Pharaoh. Iyo ni system yari yanyujijwe mu baganga. That is a program or system that was through the doctor. Impamvu icomora mu Mose. The reason why Moses was selected. Aragenda aba mukato. And then he lived in a sudden basket. Bamujyana mu mazi. They took him into the water. Ararenga kuva mu mazi aragenda arerererwa kwa Farao. Then he went and was brought up from the house of Pharaoh. Impamvu iramusunika. And the reason pushed him. Imuzamura imujyana kwa Farao mu rugo. He raised him to the house of Pharaoh. Yiga amashuri yaho. Took all the education from there. Akosoma minerivare zaho. He took all the school fees. Bivuga ngo impamvu ishobora kukubeshaho. Meaning that the reason can upkeep you. Mu maso y'abaguhiga. In front of those who are maso y'abagushakisha. Those who are looking. Maso y'abatakwemera. In front of those who maso y'abakurwanya. In front of those who fight. Mu maso y'ibiguhagurukiye. Before those who are standing against you. Ndashaka kugira ngo utangarize umutima wawe ubwire ngo ndiho kubera impamvu. I want you to announce your heart that I live because of a reason. Wizeranye nanjye uvuge ngo amen. If you have faith with me, say amen. Jewe niyo ntinya sintinya yuko uri mu mahanga ahubwo ntinya impamvu yatumye uhagera. When I fear, I don't fear the why you are in up countries or in different countries, but I fear the reason why you are there. Impamvu yatumye uhagera niyo tekiniki ihambaye. The reason that you are there is the great technique. Ukuntu Imana yagucobokoye. The way the Lord selected
protected you. ukuntu Imana yakurije indege, The way the Lord made you go. ukuntu Imana yabigenje, The way the Lord did it. ukisanga ugezaho And you found yourself there. abantu bubaha batinya impamvu yatumye ugeraho. People fear because of the reason why. Hallelujah. Hari impamvu igusunika, There is a reason that pushes you. hari impamvu igusunika. There is a reason that pushes you. Abantu batinya impamvu yawe, May people fear your reason. ntabwo uriho kubera ko abantu babishaka, uriho kubera impamvu. You don't live because people want it, but you live because of a reason. Iyo mpamvu y'Imana niyo ikurinda urupfu. That real reason is the one protecting you. Iyo mpamvu y'Imana niyo ituma ugira ubuzima. That is a reason that gives you life. Iyo mpamvu y'Imana niyo itumye ukiriho. That reason of God is why you still live. Ibyo kukwica byari bihari, Those things to kill you were there. abo kukwica bari bahari. Those to finish you were there. Indwara warwaye yari iremereye, Already the weapons were ariko huge. impamvu y'Imana But the reason of God. lotala zele mine dostita Hallelujah. ilapireto stin. Yes, Lord. Impamvu y'Imana niyo ihagararanye nawe. The reason of God is standing with you. Izerane nanjye uvuge ngo amina As cyane. first ways man say amen. Izerane nanjye uvuge ngo amen. First together say Ndagira ngo amen. nkubwire impamvu y'Imana. I want to tell you the reason of God. Sinzi niba wibuka umukozi w'Imana bita Yona, I don't know if you remember the servant of God called Jonah. igihe yari itarushishe, When he was in Tarshish, ari kumwe n'abacuruzi bari muri business ze, they were in business together. baramufashe, They held him up. barangije bamuta mu mazi, They slew him in the water. urufi ruramwakira, Then the fish welcomed him ruramumira, and swallowed him up. rugiye gukanjakanja, When the fish was about to grind, rwumva uwinjiye muri urwo ntabwo arika, then the fish felt that this person can't be eaten. ruhitamo kumuha ifuti, Then the fish decided to give him a lift rumujyana aho yari agiye. and took him to the place he was going to. Ndagira ngo nkubwire, I want to tell you, umugambi w'Imana niwo watumye udapfa. the plan of the Lord is the reason why you are not dead. Umugambi w'Imana niwo watumye biriya bitaguhekenya. The plan of the Lord is why those things didn't grind you. Umugambi w'Imana niwo watumye biriya bitakwica. It is the plan of the Lord that you are not killed by those Ndagira things. ngo mvugane nawe. I want to speak to you. Umugambi w'Imana The plan of God usumba cyane ibyo uri gucamo. is more important than what you're passing through. Umugambi w'Imana The plan of God usumba cyane ibiri kukubaho. is more important than what you're facing. Icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse. The reason you were born is more important than how you were born. Oh, hallelujah. Hereza Imana yawe icyubahiro. Glorify your Lord God. Rambura ibiganza byawe uhereze Imana Tighten icyubahiro. up your hands and glorify God. Niki gitumye ubayeho? Why it is the reason you live. Ndagira ngo usubize amaso inyuma, I want you to recall back utekereze and think of uburyo Imana yabigenje, the way the Lord did it, ukisanga aho uri uyu munsi. and you found yourself where you are today. Uraza gusanga harimo tekinike y'ubumana, You will find when there is a technique of God. kuko hari ababyifuje kugera aho ugeze byanze. But there are those who wish to reach where you are and it refused. Baciye mu nzira z'uburyo bwinshi, They walked in all corners of the world, but they could not. barabisabye, bakomanze ahantu henshi hatandukanye, They seeked for it, knocked on different doors, but it's still ariko impossible. ayo mahirwe ntibayabonye. But they did get that opportunity. Nyamara mama wawe aguhetse But the mother who carried you, yigeze arota wenda mu nzozi, maybe in her dreams she dreamt abona hari umwana uba mu mahanga, and saw the kid in nations. nawe birashoboka ko waba warabyeretswe, So it is possible maybe you also dreamt of ariko it. ntiwari uzi aho bizaca n'inzira bizanyuramo. But you didn't know where it will pass and how it will come. Nyamara kenshi Imana yakubwiraga ko ikurinze umugambi w'ababisha. But when the Lord told you He has protected you from the wicked, Imana igucomokora muri ayo mateka. and the Lord selected you from that history, Imana ikugobeka ahantu bitewe n'impamvu. and then He hid you somewhere because of a reason. Hallelujah. Data wera, Holy Father, ndagushimiye Mana, I thank you, Lord. ndagushimiye Mana. I thank you, Lord. Twese haleluya. Everyone, hallelujah.
niki cyatumye Bibiliya ivuga ngo duha umwana w'umuhungu? Why did the Bible say we were given a boy child? Aya mateka y'Abisirayeli babaye mu buzima bari bakeneye umuntu wabavuganira. This history of Israel, they lived in a life where they needed someone to speak for them. Bari bakeneye ngo ninde wabafasha. They needed someone to help them out. Akabafasha, akabarwanirira, akabakiza akaga bari barimo. To rescue them from any hardship they were in. Ibyo ntabwo bibazaga ko byakunda cyangwa byashoboka. They didn't know if it can be even possible. Mu myaka isaga magana, for many more years, umuhanuzi aza kwerekwa. The prophet had a dream. Aravuga ngo hagiye kuzavuka umwana w'umuhungu muri icyo gihugu. Then he said a boy will be born in that country. Uwo namubonye mbona ubutware buzaburi ku bitugu bye. When I looked at him, the authority was on his shoulder. Azaza ari umujyanama. He will be an advisor. Azaza ari umunyembaraga. He will be more powerful. Azaza atanga agaciro ku bagataye. He will be giving value to the valueless. Azaza atanga ubuzima ku batabufite. He will be giving life to the lifeless. Azaza atanga ijambo ku batarigira. He will be giving a word to the wordless. Azakora ubuvugizi ku bantu bose bakandana. He will speak for the oppressed ones. Aravuga ngo ndamureba. Then he said, I'm seeing him. Ndamubona ariko ntandi bugufi. I'm seeing him, but he's not near. Ndagira ngo nkubwire ko hari impamvu yatumye uvuka. I want to tell you there is a reason you were born. Ndagira ngo nkubwire ko hari impamvu yatumye ubaho. There is a reason you lived. Hallelujah. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. I want to prophesy over your life. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. I want to prophesy over your life. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe ngaho uri. I want to prophesy over your life. Hari Imana yaguhagurukije. There is a Lord that made you Hari rise. Imana yabanye nawe. There is a road that was with Hari you. Imana yakurinze kumwara. The Lord that protected you Hari from Imana your yaguhaye kubaho. He protected you and made you Rambura live. ibiganza wakire. You straighten up your hands and receive. Hari impinduka mbona ziri kwinjira mu There is buzima the bwawe. change that is entering your life. Wizeranye nanjye wakire. Do you have the faith and you receive? Wizeranye nanjye wakire. Are we in the same faith and you Hari receive? ubuzima bugiye kuba bushya muri uyu There mwanya. is new life that is being reborn. Hari imbaraga zigiye kukwinjiramo. There is a power that is going to enter Hari you. imibereho igiye kukwinjiramo. There is a life that is entering into you. Tangaza ngo naremwe mfite impamvu. Prophesy that I was born. Tangaza ngo ndiho kubera impamvu. I live because of a reason. Tangaza ngo ndi hano kubera impamvu. I'm here because of a reason. Tangaza ngo navutse kubera impamvu. I was born because of a reason. Tera haleluya nkumve. Hallelujah. Tera haleluya nkumve. Shout hallelujah and I hear you. Twese haleluya. All of us hallelujah. Vuga ngo singomba gupfa ndiho kubera impamvu. Say that I won't die because I live because of a reason. Vuga ngo sinzaseba ndiho kubera impamvu. I live because of a reason. Hari ibintu bitumye ubaho kandi uri kuzuza. There are things, the reason you live and you are fulfilling it. Hari ibintu uri kuzuza uriho kubw'umugambi w'Imana. You are here because of the plan of God and you have to fulfill it. Ndagutinya cyane. I fear you a lot. Iyo mbonye ukuntu Imana igenda ihagararana nawe ikagenda ikurinda ikajya igenda iguhagararaho. When I see how the Lord protects you and surrounds you, Ndagutinya cyane. I fear you a lot. Ukuntu ushobora kuba mu gihugu kitari ikiwanyu ariko Imana ikakubeshaho. How you can live in a country that is not your born country and you still live. Ntangarira umugambi w'Imana w'amasengesho wasenze cyangwa mama wawe yasenze. I fear the plan of the Lord, of the prayer, of what you prayed or maybe your mother did. Kuba uraho byaremye agaciro mu muryango w'iwanyu naho nta kintu waba uri kubaho. For you to be there created a value in your family even though you don't live or you don't have anything. Batekereza kuri mu mahanga tu. They just think you're outside. Ibyo abantu benshi bifuza ariko ntibabibone. What many people want to do but they don't get it. Ndashaka kukubwira amahirwe wagize. I want to tell you the chances you got. Twe twabyujuje mu gifaransa biranga. For us we filled it in French, it refused. Tubyuzuza mu cyongereza biranga. Filled it in English but it didn't. Tubijyana mu masengesho ngo tuze aho ngaho uri biranga. We even went into prayers to be there where you are but it refused. Twisunga imiryango ngo
twiyeranje ngo tugere aho ngaho uri biranga. We connected to the families so that we can be there, but it is still impossible. Ndashaka kugira ngo wumve agaciro. So I want you to hear the value. Tike twari tuzifite. We had the money for transport. Uburyo bwo kuhagera twumvaga bworoshye. The way to reach there was so simple. Ariko byadusabye gupfukama n'ubu ntibirakunda. But it required us to kneel down, but it is still impossible. Imana impamvu yaguhaye kubishobora ni iki? The reason why the Lord allowed you to overcome it, yakohereje nka ambassador. He sent you as an ambassador. Yakohereje nk'umuntu ukwiriye kumenyekanisha Imana aho uri. He sent you for you to be worthy to proclaim God. Ayo mahirwe wiyapfusha ubusa. That chance or opportunity that you got, don't let it go away. Utatekereza utasanga ahandi. It is an opportunity you can never find anywhere else. Ntutekereze ko wayihawe n'umuntu. Don't think it was given to you by a man. Ni umugambi w'Imana wagusunitse. It is only the plan of God that pushed you. Nyeganyiza ibiganza byawe gatatu shimira Imana. You shake your hands 3 times and thank the Lord. Shimira Imana yabikoze. Thank the Lord that did so. Nubwo utaragera ku bintu birenze. Even though you haven't reached to hard things. Nubwo utarubaka amazu. You haven't built houses. Ariko intambwe ya mbere yaratewe. But the first step was made. Intambwe ya mbere yaratewe. The first step was made. Komera Imana amashyi menshi. Clap for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Twese hallelujah. All of us, hallelujah. Iyo tuvuga, when we are speaking, abantu benshi batekereza ko ari ibisanzwe. Many people think it is usual things. Ntabwo ari ibisanzwe. It is not so usual. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. They are not usual things. Ariko turashimira Imana ko Imana ari inyembaraga. But we thank the Lord that He is a powerful God. Imana yagiye itugobeka ahantu. He has hid us somewhere. Iraturinda kubw'umugambi wayo. And protected us because of His plan. Kubera impamvu imwe gusa. Just because of one reason. Umugambi w'Imana watumye Dawidi aba mu ishyamba. The plan of the Lord protected David to be in the jungle. Ariko ntiyarazi ko azaba umwami. He didn't know that he would be a king. Yarafite umubabaro mwinshi ari mu ishyamba. He was in pain where he was in the jungle. Ntabwo yarazi igikurikira ikindi. He didn't know what is following another one. Ariko Imana yamureba. But when the Lord could look at him, ikamubonamo umutima umeze nk'uko Imana ishaka. He could see a heart that praises Him completely. Reka nongere ngasubiremo, abanyantege nke ba none nibo banyembaraga b'ejo. Let me repeat it, the weak of today are the powerful of tomorrow. Abo ubona ko batabishoboye niba Imana igiye kubishoboza. Those that you see that are not worthy, they are the worthy people before the Lord. Wowe ubona yuko bikunaniye niho ugiye kubishoborera aho ngaho nyine byasaga n'ibirangiye. That person you see that is failing is the one that is going to overcome. Nkuzaniye ubuhanuzi muri uyu mugoroba. I came with a prophet this evening. Nubwo urugo rwawe ruri muri circumstance rurimo runyeganyega harimo umuyaga mwinshi. Even though your marriage is shaking, ariko ndagira ngo nguhanurire. I want to prophesy over your life. Nubwo ubona imyaka irimo igenda iba myinshi utarashaka. Even though you see the years are adding before you get married. Ariko Imana igiye kugukorera ikintu gishyitse. But the Lord is going to do a great thing for you. Imana igiye kukuremera ikintu kitazitirirwa abantu. The Lord is going to create something that won't be confused with people. Iyo bihita bikunda wari kugira ngo nari amavuta ahenze wisiga. If it was possible by that time, maybe you would have trusted that Vaseline you smear yourself with. Iyo bihita bikunda wari kugira ngo nukubera ingendo nziza na demarishe ya bien. If it was possible by that time, you could think maybe it's the way I walk. Ariko Imana yagusunitse kugira ngo wemere ko Imana ari ishobora byose. But the Lord pushed those years for you to agree that the Lord can do everything. Hari ibintu bikemurwa, hari ibintu bitakemurwa n'icyongereza cyiza uvuga. There are things that can't be solved by the good English you speak. Hari ibintu bitakemurwa na passport ufite nziza. There are things that can't be solved by a good passport.
hari ibintu bigusaba ko wongera ugakenera Imana ugapfukama. There are things that will require you to again kneel down and pray to the Lord. Uyu mugoroba nguzaniye ubuhanuzi. This evening I'm bringing a prophet for you. Ubwo urugo rwawe ruri kunyeganyega ruri mu muraba. Your marriage is shaking and there is a wave in it. Nukugira ngo Imana ibanze inyeganyiza ibintu byose byari byitwaga ko byashyizemo contribution ibanza bivemo. Is for the Lord to shake and remove something that caused itself that it contributed to that. Amagambo ya marena banza vemo. Those words of the matron first go away. Contribution ya pari banza ivemo. The contribution of the best man go away. Imana irashaka kubaka ikintu cyanyu ikibubakiyeho. Because the Lord is going to build something that is built on you, not anyone else. Kandi ndagira ngo ngubwire ko nubwo ubona ko binyeganyega. I want you to know that even though you see them shaking, birasobanura ko Imana igiye kubyubaka nyayo. that means that the Lord is going to create them and reconstruct them again. Wari ugeze aho unaniwe. You were about in a place where you were weak. Wari ugeze aho utekereza divorce. You were about to give up. Ndagira ngo ngubwire ntabwo ari wo muco w'Abanyarwanda. I want to tell you that is not how Rwandan culture is. Divorce ntabwo ari yo wasengeye. You didn't pray for divorce or giving up. Ariko ngubwire nawe uyifite. But I want to tell you who just gave up or got that divorce. Ntabwo ari byo herezo ry'ubuzima bwawe. It is not the end of your life. Ndashaka kukubwira ubutumwa ngufitiye. I want to tell you the news I have for you. Hari amahirwe ya kabiri agarutse ku buzima bwawe. There is the second chance coming upon your life. Hari amahirwe ya kabiri ugiye guhabwa. There is the second chance you'll be given. Wizeranye nanjye ngo urambure ibiganza wakire. Do you have the face where you in the same face and you stretch your hands and receive? Ibya mbere byarapfuye. The things of the first ended. Ibya mbere byaranze. The first ones were impossible. Ariko noneho ibya kabiri Imana ije kubyubaka. But the second one, the Lord is going to build them. Izeranye nanjye kugiye kubyakira. In face together and you receive them. Tera hallelujah. Shout hallelujah. Ongera utere hallelujah. Hallelujah. Hari imbaraga zigiye kwinjira. There is the power that is going to enter. Hari imbaraga zigiye kurema ibyawe. There is the power that is going to create your sin. Hari imbaraga zigiye kurema ubuzima. There is the power that is going to create life. Hari imbaraga zigiye kurema ibintu bikomeye. There is the power that is going to create great things. Ni iki kintu ukwiriye kubakiraho kwizera kwawe? What thing do you want in your face to become? Nuko Imana yakumenye izina. Is one thing that the Lord knew your name. Ntabwo uri impanuka mu Mana. You are not an accident in God. Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. The Lord knew it in his mind. Nicyo cyatumye igenda ibana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. That is why he continued to be with you in everyday life. Nta nubwo ifite gahunda yo kugutakaza. He doesn't have even a program of losing you. Ntabwo Imana ifite gahunda yo kuguta. He doesn't have a program of leaving you. Niwivanamo ibyaha. If you remove sins from you. Nugenda ukagira umutima utunganiye Imana. If you have a whole and cleansed heart. Ukareka ibyaha, ukareka ibintu byose bigutandukanya n'Imana, Imana iraza kubana nawe kandi cyane. And you leave the sins and leave everything that separates you with God, the God will be with you. Nibwo ibyo uzakora byose bizahabwa umugisha. That is when whatever you do will be blessed. Imana igiye kurandura karande yo mu muryango igenda igukurikirana aho ugiye hose. The Lord is going to remove that generational curse that follows you wherever you go. Hari imigozi Imana igiye gucagagura. There are some chains that the Lord is going to break. Hari ibintu numva Imana igiye gukatagura kugira ngo winjire mu mugambi w'Imana yagute. There are things the Lord is going to break and break for you to enter into the plan of God. Karande si ikintu. Generational curse is not something you joke with. Karande ujya mu gihugu cyiza ariko ukayitegana indege. You go in the good country but you go with it. Karande uyinjirana muri hoteli. You enter with it in a good hotel. Karande uyambariraho imyenda na costume nziza n'iribaya n'amabaze yose yayandi ahenze. You put on good clothes but you put on with it. Karande ntikubuza gusokoza. It doesn't deny you from combing. Karande ni ikintu kidasanzwe. Is something that is not common. Kinjira kidakomanze. It comes without knocking. Ariko hari ubuhanuzi ngiye kuguha. But there is a prophet I'm going to give you. Uyu ni umwanya wawe. Today is your day. Kugira ngo Imana irandure imbaraga zose za karande zakwiziritseho. For the Lord to remove every power of generational curse that entangled on you. Niba unyumva nyeganyiza ibiganza uvuge ngo amen. If you hear me, shake your hands and say amen.
ibi birasa no kuba ufite agahinda keshi ugendana ukakambariraho neza. That is like going with a lot of sorrow and you put on in a good way. Mbibutse ko nta gahinda kaka VIP kabaho. Let me remind you, there is no VIP sorrow that exists. Agahinda kose karangana. Every sorrow is the same. Kaba ko mu cyaro, kaba ko mu mujyi. So in the village or even in the urban, kose karyana kimwe. it pains the same. Kandi nubwo wakarenzaho ikote, Even though you put on a good coat, ntibikubuza kuba ugafite. it doesn't take it away. Nubwo wagenda mu ivatiri nziza cyangwa imodoka nziza ihenze, Even though you drive a very good car, n'agahinda kicara kuri vola mukajyana. that sorrow comes on the steering and you go together. Kagenda kaguherekeje aho uri hose. It escorts you wherever you go. Ndagira ngo uyu mugoroba Imana ikwambura iyo migozi iguhindura umuntu mushya kandi udasanzwe. So I want this evening for the Lord to remove every chain that is entangling on you and make you a new Kuki person. ukomeza kubabarira ahantu twebwe dushaka? Why do you continue to have the pain? Kuki agahinda kagukurikiranye? Why did the sorrow follow you? Kuki wagize ikintu bita kwiheba, ugira kwiheba kwiganyira ukumva ugize ubwoba bwinshi? Why do you have lamentations and you lost hope and you're hopeless? Izo ni imbaraga zigukurikiye. That is the power that is following you. Ni imbaraga zihiga ubuzima. That is the power that is seeking for Ni your life. imbaraga zirwanya ejo hawe. That is the power that is hunting your Ni tomorrow. imbaraga zirwanya amahirwe yawe. Those are powers that are fighting opportunities. Ariko uyu mugoroba nahawe ubutumwa But this evening I got the message kwinjiza mu mahirwe ya kabiri. that will shift you and take you to the second Nahawe chance. ubutumwa bukubwira ngo I was given a message to tell you icyo wavukiye the reason you were born kiruta cyane uko is wavutse. more important than how you were born. Uko ubayeho, The way you live uko uzabaho, and the way you will live gutandukanye n'uko ubayeho. is more important than how you live Ndagira ngo today. Imana igukomereze ahantu abandi banyeganyigiye. May the Lord make you strong where others are shaken. Ndagira ngo Imana iguhere imbaraga aho abandi baziburiye. May the Lord give you power where people who are Ndagira losing ngo power Imana iguhe from. amahirwe. May the Lord give you Alala zara ya opportunity. stile manda. Hallelujah, hallelujah. Wakira amahirwe. You received Ndumva opportunity. umwuka w'ubuhanuzi. I feel the spirit of Hari prophecy. amahirwe ugiye There kwakira. is the opportunity you're going to receive. Alala tera haleluya kabiri. Shout hallelujah twice. Ndumva Imana iri kumwe natwe. The Lord is with us. Vuganye n'Imana kandi. We spoke to the Lord. Numvise ijwi ry'Imana rivugana nanjye. I heard the voice of the Lord speaking to me. Ko hari ibintu bitatu Imana igiye gukora muri uyu There are 3 things the Lord is going to do this evening. Niba unkurikiye vuga ngo amen. If you are following me, say amen. Ugiye guhura n'amahirwe utigeze ugira. Hari amablokaje yagiye aza imbere yawe, ariko kuri uyu mugoroba tuyahaye itangazo yuko akuweho. You are going to encounter with opportunities you never had. There are some limitations that came before you, but we have an announcement that they are going away. Umaze iminsi ugerageza ndetse ugatinda kuryama, ariko ibintu bikanga. You've been trying and sometimes you stay long without sleeping, but things are still broke. Aya masengesho agiye gusiga ibintu bikomeye. These prayers are going to leave great things. Aya masengesho agiye kurema ibintu bidasanzwe. These prayers are going to create something special. Mwagize umugisha kumenyana na Prophet Claude. You were so blessed to encounter with Prophet Claude. Ntabwo ushobora kumera uko wari usanzwe. You can't continue to be the same person. Ntabwo ushobora kumera uko wari usanzwe uri kumwe n'umuhanuzi. You can't continue to be the same person with a prophet. Hari amahirwe yawe ugiye kwakira. There is the opportunity that you are going to receive. Niba uhari vuga ngo amen. If you are here, amen. Niba uhari vuga ngo amen cyane. If you are here, say amen. Ugiye kwinjira mu gihe cyo kubohoka. You are going to enter into the time of deliverance. Ugiye gutsindishirizwa mu buryo bukomeye. You are going to be victorious in a great Ugiye way. kwakira imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru. You will receive the new power that is beyond. Dore amahirwe ya kabiri kandi ugiye. The second chance is coming upon you. Nigeze ndeba umupira igihe kimwe. The one time I watched the soccer, Abakinnyi bari bagiye gukina mu kibuga. they were going to pray. Hari abafana nabo babonye nyine ikipe zabo zigiye gukina bose barafanaga. There were fans and they were being fans to those who were in the pitch. Abakinnyi bamaze kwinjira mu kibuga. When the prayers were already in the pitch,
byabaye ngombwa ko abantu basifura nyine mukino ugatangira nk'uko bisanzwe. So the match started as it is. Abakinnyi barakina, They prayed. barakina mu buryo bwose bushoboka. They prayed. When they were praying, nuko wa mukinnyi yakinnye yitsinda igitego. that prayer prayed and defeated himself. Amaze kwitsinda igitego abafana bose baravuga ati uyu mukinnyi aratubabaje. After scoring a goal to himself, then the fans started to say yishe ikipe. this prayer has killed the whole globe. Babwira umutoza bati So they said to the coach, gerageza umukuremo, try and remove him, yere kwica ikipe. for him not to destroy what we built. Umutoza arabumva, Then the coach heard them, arabihorera and then he kept quiet, kubera ko ntibari bazi ibishoro yashoboye. because they didn't know the investment he did. Ndagira ngo nkubwire nawe witsinze ibitego byinshi mu buzima bwawe. I want to tell you who scored a goal to yourself for many years. Abantu ndetse bagusabira yuko waba utakiri aho uri. And even people pray that you no longer be in the level you are in today. Ariko Imana yaguhamagaye. But the Lord who called you, Ariko Imana yakumenye kera. the Lord who knew you, Ariko Imana ikuzi. the Lord who knows you, Ikomeza kukugirira icyizere irakugoragoza. He continued to trust you and continued to push you. Umukinnyi yakomeje gukina, So that prayer continued to pray. arangije nanone yitsinda icya kabiri. Then after he defeated himself another goal. Mfite abantu bitsinze bangurikiye muri iri teraniro. There are people who defeated themselves and they are following me. Baritsinze mu ngo zabo, They defeated themselves in their marriage. baritsinze mu kazi kabo, They defeated themselves at their job. baritsinze mu mibereho yabo. Defeated themselves in their living. Ariko Imana ntiyabarekuye ngo ihite ibata, But- kubera Bibiliya ivuga ngo kubw'umutima w'imbabazi y'Imana yacu nicyo kizatuma umuseke udutambikira. But the Lord never left them because of the love and the grace of God that He has upon us. That's why the light will shine upon us. Nicyo cyatumye Imana itakurekura. That is why the Lord never left you. Abafana bakomeza gusakuza, The fans continued and continued to shout. abafana barakomeza barashautinga, They continued to shout. barakomeza barasakuza, They continued to shout. ariko umutoza abima amatwi. But the coach did not listen to them. Imana yabimye amatwi. The Lord never listened to them. Imana ntiyifatanyije n'ibyo bakuvuze. He didn't go into what they were speaking. Imana yarakomeje irakwihanganira, irakugoragoza, He continued to be patient with you. irimo irakongera n'andi mahirwe. He's adding you more opportunities. Ayo mahirwe yose araguhamagarira kwihana no guhinduka uko Imana And ishaka. that opportunity is for you to repent and turn and be like how the Lord wants you. Igice cya mbere kirarangira, So the first match was done. birangira umukinnyi yitsinze bibiri. The first half was done and the prayer had defeated himself 2 goals. Yagiye mu karuhuko When they went into the rest, afite ubwoba bw'uko bashobora kumwirukana, he was fearful because he knew they are going to chase him away. ariko ageze mu karuhuko umutoza aramubwira ngo mwana wanjye, But when they went to rest, then the coach told him, my son, abantu babonye ibyo mu gice cya mbere ariko ntibabonye ibyo mu gice cya kabiri. hallelujah. People saw those in the first half, but they didn't see those in the second half. Abantu bazi ibyakubayeho People know what happened to you, ariko ntibazi ibishyashya bigiye kukubaho. but they don't know what is new that is about to happen to you. Abantu bazi amakuru yawe yo mu gice cya mbere, People know your news of the first match, ariko hari amakuru y'ibanga yo mu gice cya kabiri. but there is the news in the second match. Abantu bazi amateka yawe y'akahise, People know your history, ariko ntibazi amateka y'ibigiye kuba. but they don't know your future. Ha! Hallelujah. Tangira wakira izindi mbaraga, Start to receive new power. tangira wakira izindi mbaraga. Start to receive new power. Abafilisitiya bari bazi ko Samusoni yogoshe, The Philippians knew that the Simpson had shaved the hair, ariko ntibari bazi ko umusatsi wongera ukamera. but they didn't know that the hair could come again. Hari agasatsi kagiye kongera kakamera ku There buzima is a new bwawe. hair that will be reborn upon Hari your life. imbaraga zagiye zikogosha, There is the power that was shaved. hari abadayimoni bakunyaze imbaraga, There is the demon that took your ariko power, umusatsi ugiye kongera kumera. but the hair is coming back. Hari imbaraga zawe zatakaye, There is the power that was lost, ariko ugiye kongera gusubizwa imbaraga. but you're going to receive new power. Imana mwamenyanye The Lord that you knew niyo iha imbaraga
hariho ibintu bigiye kubaho. There are things that are going to happen. Hari ibintu bigiye kubaho. There are things that are going to happen. Ndatangariza ubuzima bwawe kugiye kwakira. I'm announcing to your life that you're going to receive. Ndatangariza ubuzima bwawe kugiye kwakira. You are going to receive. Igice cya mbere kirangiye bagaruka mu gice cya kabiri. After the resting, they came for the second half. Abafana bongera kubona agarutsemo. And when the fans saw that he's coming back, baravuga ati kuki mumugaruyemo? they said, why are you bringing him back in the Kuki pitch? mutamujugunye? Why didn't you make him remain there? Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarakwihanganiye. I want to tell you the Lord was patient with you. Abantu bari biteguye kureba ibyawe bisenyuka ariko ntabwo ariko bizaba. People were ready to see your things being destroyed, but it won't be like that. Abantu bari bazi ko ibintu byawe bigiye guhirima ariko ndagira ngo ntange itangazo ko atari ko bizaba. People were ready to see your things collapsing, but it won't be like that. Abantu dore bari biteguye kuguseka ariko ntabwo ariko bizaba. People were ready to laugh at you, but it won't be like that. Abantu bari biteguye kugiye kumwara ariko ndagira ngo ntangaze ko atari ko bizaba. People were ready to see how shameful you will be, but it won't be like that. Ntabwo ariko bizaba kuba mutegereza. It won't be like that to those who wait upon him. Ndagira ngo nurira ubuzima bwawe nkubwire ngo ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana. I want to prophesy upon your life, it won't be like that to those who wait upon the Lord. Ugiye kwakira amahirwe akomeye. You are going to receive a great opportunity. Ugiye kwakira amahirwe arenze ayo wibwiraga. You are going to receive the opportunity that is more than what you sought. Ntabwo ariko bizaba. It won't be like that. Ikurinda ihora iri maso kandi ntisinzira. He who protects you is always awake. Ikurinda n'Imana y'imbaraga nyinshi. He's a God of great power. My friend. My friend. Imenya ko ikurinda ari Imana yishoboye. Just know that the Lord that protects you, He is worthy. Umukinnyi agaruka mu kibuga. Then the prayer came back to the pitch. Agaruka yivuganiye n'umutoza. He came when he had spoken to the coach. Umutoza yaramubwiye ati rero. And the coach said, now uhumura urongera gukina. You are going back to the pitch. Abantu babonye ibyo mu gice cya mbere. People saw those of the first match. Ariko ntibazi amahirwe ari mu gice cya kabiri. But they don't know the opportunity in the second half. Asubira mu kibuga. So he went back to the pitch. Arakina. He prayed. Akina n'imbaraga nyinshi. He prayed with great power. Arakina. He prayed. Ndashaka kugira ngo nkubwire mu gice cya kabiri Imana igusubijemo ugiye gukina n'imbaraga nyinshi kandi ugiye guhindura ibintu. I want to tell you the second match that the Lord is putting you on, you are going to pray with power and change some things. Akinnye icyo gice kiramuhira cya kabiri atsindamo igitego cya mbere. And the second half, it was so good to him, he defeated the first match. Atsinze igitego cya mbere arambura amaboko aragenda ashimira umutoza arabwira ngo warakoze kuba warabonye igice cya kabiri n'ubone igice cya mbere. Then he stretched his hands and he was very happy and went to the coach and said, thank you for saying the second half and don't see the first half. Abantu bakuzi mu gice cya mbere nk'umuntu wananiranye. People know in the first half like someone who is bad. Abantu bakuzi mu gice cya mbere nk'umuntu udashobotse. In the first half they see you are an impossible person. Abantu bakuzi mu gice cya mbere nk'umuntu wananiwe. You are a fairy and a difficult one. Ariko igice cya kabiri bagiye guhindura imvugo. But the second one, igice cya kabiri Imana iguhaye bagiye guhindura imvugo. The second half the Lord has given you mu mahirwe ya kabiri uwabuze umugabo aramubona. Mu mahirwe ya kabiri uwabuze akazi aragahabwa. Mu mahirwe ya kabiri uwabuze agaciro arakakira. Hallelujah. In the second chance, those who lost the opportunity, those who lost the job, those who lost the value is receiving it. Ugiye kwicara ku ifarashi itsinda. You are going to sit on a donkey that will win. Ugiye kwicara ku ifarashi itsinda. You are going to sit on a donkey that will win. Arakomeza arakina atsinda icya kabiri. Then he continued to pray and score the second one. Atsinze icya kabiri abafana barahaguruka. Then when he scored the second one, all the fans were up. Baravuga ati twarabivugaga ko kanaka ari we mukinnyi. Then they started to say, we knew the other person was a prayer. Abantu bagiye guhindura imvugo mu buzima bwawe. People are going to change what they say in your life. Abantu bagiye guhindura imvugo mu buzima bwawe. People are going to say what they think in your life.
ndatangaza ko abantu bagiye guhindura imvugo. I want to announce that people are changing the words upon your life. Byarangiye umukinnyi atsinze igitego cya gatatu. So it ended when the prayer had scored the third goal. Icyo gitego cya gatatu kirema itsinzi. And that third goal created a testimony and victory. Hari igitego Imana igiye kuguha gutsinda. There is a goal the Lord is giving you the opportunity to score. Miye yawe ikamenya ko ari wowe ugitsinda. And your family will know it is you that has scored it. Hari igitego ugiye gutsinda. There is a score you're going to score. Nabo musengana bakamenya ko ari wowe ugitsinda. And those you go to the same church, they will know it is Hari you. igitego ugiye gutsinda. Oh, there is a goal that you're gonna score. N'abadayimoni bakemera yuko ari wowe utsinda. And even the demons will know that it is you who scored it. Tangariza umutima wawe ngo bigiye gushoboka. Announce your heart that is going to be possible. Yesu ni umutoza mwiza. Jesus is good coach. Hari ibintu Imana igiye gukora. There are things the Lord is going to do. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusoza. We are about to enter into the time of ending. Hari ibintu Imana igiye gukora muri uyu mwanya. There are things the Lord is going to do as we speak. Ugiye kwinjira mu mahirwe ya kabiri. You are going to enter into your second chance. Nakomeze kugira ishurirwa rikomeye. I continue to have a great revelation By'abantu batangiye aya masengesho kugeza asoje. of people who started this service until they ended. Hari ibintu bigera kuri 7 Imana igiye kuzakora. There are 7 things the Lord is going to do. Icyambere Imana izabaha ubugingo buzima. Hallelujah. The first one, the Lord will give them the best soul. Icya kabiri Imana igiye kubaha ubwiza, icyo bita ubwiza budasanzwe. The Lord is going to give them a glory. Imana igiye kubambura maske cyangwa se ibintu abadayimoni bari barabambitse. The Lord is putting off that mask that people put on them, Bituma baba mu buzima bwo gusuzugurika. that causes them to be in a life of despise. Kindi cya gatatu Imana igiye gukora. The second one that the Lord is going to do Igiye kurema icyubahiro gikomeye is going to create a great honor ku bantu bazaba muri uyu mwanya w'amasengesho. upon people that will be in these prayers. Kindi cya kane, And the first one, hari imigozi igiye gucikagurika. there are chains that are going to break. Ikomeza ikagukurikirana uri mu mahanga. It continues to follow you wherever you are. Alalala, ndumva hari imbaraga ziri kwinjira. There is the power that is entering there. Hari ibintu bizacikagurika muri aya masengesho. There are things that will be broken in this Ni service. umugozi iyo ugiye kwinjira mu iterambere ryawe umera nk'aho ugukuruye. It is a chain when you are about to enter into your development, it pulls you back. Amahirwe urayabona You see the opportunity, ariko akakunyura mu myanya but y'intoki. it passes through you. Muri uru rugendo rw'amasengesho y'iminsi 70, In this journey of 70 days of prayers, iyo migozi yawe izacika. all those chains will be brought. Hari ikintu kidasanzwe. There is a special thing. Ikindi umwuka wa kane And the first one ni umwuka wo gusenyuka kw'ingo. is the spirit of the destruction of marriages. Hari ingo ziriho ariko zitariho. There are marriages that are there, but they are not there. Hari ingo ziriho kandi zitariho. Those marriages are there, but they are not there. Muri aya masengesho Imana izazubaka. In these prayers, the Lord is going to build it. Icya gatanu, The fifth one, ko numva Imana igiye gukora ibintu bikomeye. the Lord is going to do great things. Ndabona umwuka wo gukira kw'indwara zikomeye. I see the spirit of healing of those sicknesses that have been persistent in Mbonye your life. abamarayika bamanukana inkingo bakingira abantu. Amen. The angels are descending down with the vaccination. Ijwi rirambwira ngo Imana igiye kurema ubuzima budasanzwe mu bantu. And the voice of God, the Lord said, is going to create new life in people. Imana igiye kurema ubuzima mu bantu butari burimo. He's creating special things in your life. Cya gatanu, And the fifth one, ngiye kubona mbona ibiganza byakira. I saw the hands receiving. Ariko nanone mbona abantu bari kubiba ariko inyoni zikajya zigenda zisubira inyuma zitoragura. People were sowing, but the birds were going behind and they couldn't remove. Ijwi rirambwira ngo hari abadayimoni bagenda bakurikira akazi kawe ahantu ugenda ukora bakagenda babibura bakagutera icyangiro, ariko muri aya masengesho ijwi rirambwiye ngo uwo mwuka uzakubitwa. Imbaraga ziri mu muhanuzi Korode zizakubita uwo mwuka wose ku buryo nta kintu uzongera kubiba ngo nikirangiza cyongera kigucika. And the voice of the Lord told me that those powers will be removed, and whatever you are going to sow, you will harvest it.
Mwuka wa gatandatu ni umwuka umeze nk'ubugumba. Then the sixth spirit is the spirit that is like barrenness. Ni umwuka utuma abantu batagira urwunguko. This is the spirit that causes people not to get profits. Urwunguko mu rubyaro. You have profit in the children. Urwunguko muri business. Profits in the business. Urwunguko mu kintu icyo ari cyo cyose. Profits in anything that you do in the world. Kubera ko uwo ni umwuka ugenda umera nk'uguherekeza. Because that is the spirit that has been following you. Rambura ikiganza wakira, hari ibintu bigiye guhinduka. Stretch your hand and receive the things that are going to change. Ubwo uhagurukanye n'Imana. Because you've risen with your God. Imana ikwemereye kujyana nawe. The Lord has agreed to go with you. Umva amagambo ubwiwe yewe kuro we. You hear the amarembo yawe ntabwo azugarirwa. Your doors, they will never be closed. Amarembo yawe ntabwo azugarirwa. Your gates will never be closed. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 The seventh one. The spirit of not getting married. Numwuka wo kugumirwa wateye abantu bakabura uburyo bashaka ibintu bikanga, akagerageza gukundwa ariko ejo bigahinduka, akagerageza kugira gute ibintu ariko bikanga. Hari imbaraga zimanutse zigiye gukubita umwuka wo kugumirwa mu buzima bwawe. There is the power of the Lord that is sending down, that is removing that spirit that has been holding you for long. Hari abantu bahari bamvugire ngo amena. Are there people who are here and they say amen? Hari abantu biza igitangaza ngo bamvugire ngo amen. Are there people who believe in the miracle of God and say amen? Ndagira ngo dushimire umushumba wagize ishurirwa rikomeye. I want us to thank the prophet who had a great vision. Iri ishurirwa rikomeye ryo kuba Imana iyaramuyerekwa ryaya masengesho muri gusenga. This vision the Lord gave him to have these days of prayers. Hari abantu bagiye kubohokeramo. Because there are people that are going to be delivered in it. Hari abantu bagiye kubohokeramo. There are people that will be delivered in it. There are people that are going to receive a blessing in it. There are people that are going to put up great organizations in these prayers. Hari abantu bari baranditse imishinga yabo ikabiri mu majenda iri mu mapro, ariko aya masengesho azasiga ibintu bivuye mu nyuguti bigiye mu bikorwa. There are people who wrote their projects as goals, but these prayers will leave you in action. Aya masengesho nayo gushyigikirwa cyane. So these prayers are to be supported. Aya masengesho nayo gushyigikirwa cyane, ndetse tukayasengera, ndetse tukavuga ngo umwuka w'Imana akomeza agende mu bantu. These prayers are to be supported, and we pray for it and say the Spirit of the Lord continue to move among His people. Ndumva hari ikintu Imana ivuganye nanjye. I feel there is something the Lord is speaking to me. Ndumva hari ikintu Imana iri kuvugana nanjye. There is what the Lord is speaking to my life. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Things were broken, but the Lord is commanding and setting them free. There are people the Lord is going to do good to in a special way. Straighten up your hand wherever you are seated. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mama vuta morenaka, Mwami wanje morenaka, uguzaza uzambonere kure, Mwami wanje tuzabane, umuriro ntuzime,
isoko nigakame morenaka kugeza igihe uzazira. Tata wa twese nyiringabo Imana, Father in heaven, ndabona kugezemo hano. I see that you are in this place. Hallelujah, 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 hallelujah. I pray for this person straightening up their hands. Let them receive your blessing, God. Hallelujah.